ҷонибек Хоҷамуродови 25 сола баъд аз бозпурсӣ пулис даст ба худкушӣ задааст. пайвандон рӯзи 19 декабр ҷанозаи ин ҷавонро дар зодгоҳаш деҳаи Селбури ноҳияи Восе ба хок супурданд. ба гуфтаи пайвандон пулис ин ҷавонро дар таҷовуз ба номуси як духтар гумонбар медонистааст. چای با حقلی بچه با نوموسی بچه زوری بود که قطعی یگان دخته گم نمیزن میفتون بچه کایزر میگیری اپا میگو ما دیپلوما بگیریم قطعی بچه تو مسکوه میرم کار میکنم میام ماشین میگیرم بعد مزن میگیرم. ҷонибек Хоҷамуродов донишҷӯи курси чоруми донишгоҳи шаҳри Куло буд. ҳамсабақону пайвандон аз ҷонибек як ҷавони ором табиат ёд мекунанд. бачаи ором табиат буд, хаб доим. شده میره شاو شده. Талбак Майхонов тағои ҷонибек Хоҷамуродов нафаре буд ки ҷонибекро бо дархости телефонии пулис ба идораи милиса бурд. اکای طلبک اومد گو گشت نگاه کردم یه مرده که قد بلند سرش کم کم علا شده در دستش هم خیلی کتاب گفتم تو کی؟ گو که ما هم حکمت الله خاندی گو که بیا قطعی ما بیا گو همی سیاست کردش میدونی 1 سال تا 3 سال حقیقت ترماد میکنیم در اونجا میدونی چی کار میکنن اما قد درازی که در اونجا کابینت رو آمدیم که میدونی در اونجا چی کار میکنن من پروتکل میکنم وای میکنم میسپرم 1 سال تا 3 سال ترماد میکنن در ترماد میدونی چی کار میکنن خندیده گو که اینم خیلی میکنن. ба нақли пайвандони ҷонибек дар идораи пулис онҳоро Баҳром Ҳикматуллоев муфаттиши шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи Восе бозпурсӣ кардааст. Талбак Майхонов ки ҷонибекро дар идораи пулис ҳамроҳӣ мекард гуфт бародарзодааш иттиҳомро дар нисбаташ тӯҳмат донистааст. گفت که این دختره گفت من 3-4 لیست بیانات دادگی بنام طرز شکایتی فلان شده بیسمدان شده خیلی خیلی گفته بگو که بیانات بنویس. این بچه گیره میکنه میگه که من همین کار نکردم. یعنی تجاوز با بله میگه نکردم. баъд аз берун шудан аз бозпурсӣ шаби 18 ба 19 декабр ҷасади ҷонибекро аз зери дор пайдо карданд. Баҳром Ҳикматуллоев муфаттише ки ба гуфтаи пайвандони ҷонибек боиси худкушии вай шудааст ба занги телефонии радиои Озодӣ ҷавоб дод, аммо аз посух худдорӣ кард. ин муфаттиши милиса нафаре аст ки дар марги Саидамир Суфиев як сокини дигари ноҳияи Восе низ гумонбар буд ва додситонӣ нисбаташ парвандаи ҷиноӣ боз карда буд. мақомот расман худкушии ҷонибек Хоҷамуродови 25 соларо шарҳ надоданд.